Tiga ni ka RTI ka bang wanra mata sngi ka di halor bang ayo ka komplain. Nakbabun kinong bu kali. Namar ba ki ong ba kaladon ka huri ba hamta. Kumbaskan mau yo phi hau ne banai bala dep na kaliang jong ka is ka civil local taxi welfare association ka komplain jo minister halor ka ni ka jing issue istekar makwara kata ka corruption na po department po polis. Ti hadian bala komplain ka ni ka is ka civil local taxi po minister te dasakiat la ai da ardam pensange na ka istekar. Ti hadian bala pensange ngamtip hadian pada kami biang ko arda bansa mi istekar. Kejinggali kalong balik ka ni ka is kasi local taxi kapan sange ya kan istekar kadaw ba kalap ya kata kejing bamsap ni kata kejing keno ba kata office du DGP ka bamsap ni ka sim ya istekar ki agi fix istekar kum ni gamtai te hapo kejing alam jong wan dan bok jarwa da syak ate sistem man persange istekar ni susi la issue biang istekar hadin ba issue istekar mentalai bena sai bena kelami biang istekar kejing keno ki pai ba ki ong ba hang tei po office SP ya kawe istekar kisim hadu sipu aja klem kot kali klem ei thek kali thamai ro manga ma phiro bila bentip kali thamai sirlong lokal ai nomor stem thiet istekar nang tei sipu aja pas istekar te hadin bangalap ya kata ka jing keno jing budu check kai nang bakane ka out government up hune nga check yung mobile siya ngalap bun bai kali po silong du semolai sini sandeng sini baru kau sudong kidoni kali sya kiba irong stem kiba sit kali irong stem gumtu rei kakali bagadi private hadin bala kali yo nang no kani istekar ki ong ba kino be na po SP office ong kanno ana 10,000 kawi kata kadi ka bamla mudur ba kinong batan kipan Kenya ngamtip kali ke basisa ni ke bakalan ring ba pej istekar ka dei biga ju istekar ka ba ana po SP office ang tin po SP te kani ka wara ka jing huri-hura mentah po ki ba habro ki asyon namar bali kitu kali ke ba siu hok ya kot kali dal live so bo ya sistem sau po ya sistem ndai ki don be kali ba kham siu ko ri tang na ka daw ba ki siu 10,000 ngte da ki yat mon be kitu kali klem permit